26 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯдакӣ бо лоиҳаи муфассали ба нақшагирии ҷамоатҳои шаҳраки Сомониён, Мирзо Турсунзода, Навобод, деҳоти Роҳатӣ ва Чортепа шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳаҳо масъулон таъкид доштанд, ки дар асоси нақшаи генералӣ қисми аввали нақшаи муфассали ба нақшагирии шаҳраки Сомониён дар масоҳати 79,6 гектар барои зиёда аз 19 000 нафар таҳия шудааст. лоиҳаи мазкур фарогири биноҳои истиқоматии баландошёна, 4 муассисаи таълимии ҳар кадом барои 3200 хонанда дар ду баст, 8 кӯдакистон барои аз 200 то 400 кӯдак, мактаби мусиқӣ, меҳмонхонаҳо, гулгаштҳо, варзишгоҳ бо 20 000 ҷойнишаст, майдонча ва толорҳои варзиш, аз навсозии бозори Ганҷ, биноҳои маъмурӣ, бинои ёрии таъҷилӣ дар назди беморхонаи марказӣ, беморхона барои касалиҳои дил, аз навсозии қасри фарҳанг ва секунии роҳҳо ва ғайра мебошад. тибқи хулосаи геологӣ лоиҳа ба ду қисм тақсим шуда, дар қисми ҷанубӣ иншоти маъмурӣ, истиқоматию хизматрасонии 5-7 ва дар қисми дигар биноҳои 9-12 ошёна бунёд мешавад. зимни таҳияи лоиҳа санъати меъмории миллӣ ба инобат гирифта шуда, истифодаи масолиҳи баландсифати сохтмонӣ пешбинӣ гардидааст. бо назардошти то соли 2040 қисман ворид шудани ҳудуди ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода ба нақшаи генералии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, дар қисми ҷанубу шарқии он дар заминаи бинову иншоти кӯҳнаву фарсуда дар масоҳати 10 гектар бунёди шаҳраки нав ба нақша гирифта шудааст. шаҳрак барои 3420 нафар аҳолӣ пешбинӣ шуда, аз биноҳои маъмурии ҷамоати шаҳрак 60 бинои баландошёнаи истиқоматӣ 12-18 ошёна, муассисаи таълимӣ барои 2400 хонанда дар як баст, кӯдакистон бо 480 ҷой, коргоҳҳои истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук, обанбор бо ғунҷоиши 1500 метри мукааб, бинои гармидиҳӣ, майдончаи варзиш ва майдонча барои бозии кӯдакон, гулгаштҳо ва ғайра иборат мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мукаммал намудани шароит барои истиқоматкунандагони шаҳрак ба масъулон маслиҳатҳои муфид дода, зимни иҷрои корҳо истифодаи масолиҳи сифатноки сохтмонӣ, санъати меъмории миллӣ ва риояи меъёри талаботи муосири шаҳрсозиро ҳатмӣ шумориданд. бо назардошти талаботи замони муосир, маркази маъмурии ҷамоати шаҳраки Навобод ва деҳоти Роҳатию Чортепа ҳам таҷдид карда мешавад. биноу иншоотҳо طبق طلبات معیارهای شهرسازی لایحه کشی کرده شده. لایحه‌های آنها در دایره طلبات معیارها با عنصرهای ملی معماری بنیاد کرده میشوند. بنا انشاءات‌های به نقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران مرحله به مرحله بنیاد کرده میشوند. لایحه مفصلی به نقشه‌گیری مرکزی مأموری جماعت‌های مذکور فراگیری بناهای استقامتی 5-7 آشیانه، باغچه‌های بچگانه برای 200 کودک، میدان رمزهای دولتی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 1200 خواننده در یک بست، بناهای معموری، مرکز سلامتی و انشاءات خدمترسانی میباشند و برای از 1200 تا 1400 نفر اهالی پیش بینی شده‌اند. لایحه‌های مذکور از طرف جمعیت سهامی کشاده شهرآفر و کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیدند. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با لایحه‌های مفصلی به نقشه‌گیری جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رودکی بهای بلند داده، مسئولان را برای نظارت پررأی جریان کارها و تامین صفت ساختمان موظف نمودند.